Ćao svima! Danas ću vam pokazati kako da napravite 3 različite, a u suštini negde 3 iste minđuše, odnosno vrste minđuša. Razlikuju se po tome kako sam dodavala ove perle koje vidite na ekranu. Iste su po osnovi u smislu ovih alki koje vidite također na ekranu na kojima se nalaze perle, samo što je ova posljednja treća gdje vidite crnu perlu, ta alka je samo manja u obimu, ni po čemu drugom. Pored samog tutoriala koji ćete vidjeti, ja ću vam također dati savjete koje materijale možete koristiti, koji su jeftiniji i koji su zaista dobri za pravljanje minđuša sa žicom. I počet ćemo sa žicom. Ovo što vidite na ekranu jeste pocinkovana žica koju možete naći maltene u svim gvožđarskim radnjama u različitim debljinama. Ja sam koristila i od 2 mm, ova konkretno je od 1, od 0,8 koju ću također koristiti u ovom tutorijalu i tako dalje. Ovo je najbolja žica, pritom ne računam one žice koje možete naći na sajtovima za repromaterijale za nakit, koje ću vam također pokazati, koje također koristim, ali je najbolja i najisplativija žica jer vi u suštini ovaj jedan kotur možete koristiti godinama za nakit, a mislim da je cena otprilike negde oko 200 dinara recimo kotur. Nisam sigurna sad kako, da li beše mere na kilo ili kako već, ali nije ni bitno. Uglavnom jako je jeftina. Ovo su upravo te žice o kojima sam pričala, koje možete poručiti na sajtovima. Ja sam konkretno ove koje vidite naručivala sa jednog sajta iz Kine, mada imate i na našim sajtovima da ih pronađete. Zlatnu sam naručivala pošto pocinkovana žica ne dolazi u zlatnoj boji, a trebala mi je. I one su onako jako fine i možete sa njima da pletete, kako bih vam objasnila, po ramu, na primjer alke, da ispletete razne stvari. Ukoliko vam nije baš najjasnije o čemu pričam, možete otići na moj Facebook profil i tamo vidjeti sve ono što sam ja radila od žice do sada, pa će vam biti mnogo jasnije. Dakle, ovo je jako tanka žica koju sada vidite i ona onako služi da popunjava neke delove, da možete sa njom svašta da radite, kao i sa svakom drugom žicom. I konkretno, ponovo ću napomenuti, pocinkovana žica je jako dobra. Ono koliko ja znam, nikom nije ostavljala posljedice tipa ukoliko neko ima alergiju ili nešto slično. Ne rđa i ne oksidira. Imam minđuše koje sam pravila pre 10 godina, one i dalje izgledaju potpuno isto. Ovo što sada možete da vidite jesu također neki žice, koje imaju jačanja na dnu, kao što vidite, i one služe da kad navučete perlu ona ne spada sa žice. I to također možete kupiti na repro sajtovima, tako da, a možete i sami da napravite. Pored ovih iglica koje ste vidjeli sa ojačanjima, na kraju koristit ću i različite vrste perli. Ovo što sada vidite su neke plastične, kamene, staklene. Ja ću konkretno koristiti ovu jednu žutu plastičnu, crnu kamenu i jednu crvenu staklenu. I sada možete vidjeti čemu sam pričala za ove iglice sa ojačanjem na dnu. Kada stavite perlu, ona ne spada. Dakle, možete da je okačite o minđušu i ona dole neće spasti. Mnogo je vizuelno mnogo lepše izgleda nego kada sami pravite ojačanje na dnu žice. A ovdje sada možete vidjeti, uglavnom su staklene perle u pitanju, ali različitih oblika, različitih boja, na neke su već dodate žice, dakle da bi sve se spajale jedna od drugu. Ja to nekad pripremim pre nego što krenem da pravim nakit, jer mi je tako lakše posle samo kačim. U svakom slučaju možete koristiti perle kakve god hoćete. Možete čak koristiti i one papirne koje sam također i ja pravila na početku kada sam počela pravim nakit. Klešta koje vam trebaju za pravljanje ovog nakita jesu ona mala klešta koja sam već koristila u svojim tutorijalima, ova obična, zatim klešta sa okruglim ovim krajevima gore, one služe za zavijanje žice, dakle da se napravi ono pravi kružni oblik, zatim klješta za sečenje žice i klješta koje imaju onako, kako bih rekla, kao kljun neki, one
ona meni pomažu jako mnogo. Ne morate, ali meni svakako pomažu i preporučujem da kad krenete ovo da radite da koristite njih. Ovo što sada vidite je kotur na koji je nekad bila namotana žica koju sam ja iskoristila i koristit ću ga za oblikovanje ovih alki za moje minđuše. Takođe, ovo je tučak inače za mojito koji sam dobila od drugarice, ali sam htjela da vam pokažem da u stvari možete svašta, različite oblike koje imate svuda oko vas da koristite da oblikujete ovu žicu. Ja ću prvo krenuti sa oblikovanjem žice, treba mi malo veći obim, ovaj kotur je mnogo širi nego ovaj tučak za mojito, tako da uzet ćete žicu, parče žice i obmotat ćete oko određenog oblika koji vi odaberete. Može to biti i flašica i šta god, kao što sam rekla. Dakle, obmotat ćete žicu tako da napravite krug od nje. A za dalje samo pratite video tutorial, postepeno sam sve objasnila i bit će vam jasno šta treba da radite. Ovo što ćete upravo vidjeti što smo napravili je osnova za sve 3 vrste minđuša koje ću vam pokazati kako se prave u ovom tutorijalu. Ovo što vidite je osnova, a sada ćemo dodavati perlu. U zavisnosti od toga kolika je rupica na perli, morat ćete da korigujete i to kolika je debljina žice. Ja sam koristila 0,8 cm, odnosno 8 mm debljinu žice za konkretno ovu perlu. I samo sada pratite video tutorial i vidjet ćete kako sam pričvrstila žicu za ovu perlu, a kasnije je i dodala na ovu osnovu od žice koju sam prethodno napravila. Sada samo zakačite
ovu perlu na alku i u suštini vaša je minđuša gotova. Jedino što ostaje jeste da dodate i udicu gore na gornjem delu minđuše i vaša minđuša je spremna. Ovde ćemo sada započeti tutorial na potpuno isti način kao i za prethodnu minđušu sa žutom perlom, ali ćemo perlu dodavati upravo ovako kao što vidite. Ali nemojte je stavljati odmah, nego opet oblikujete žicu i samo pratite video tutorial i znaćete tačno šta treba da radite. Završili smo i drugu minđušu. Sada ćemo preći na treću. Sada ćemo koristiti onaj tučak za mojito i pošto mi treba, odlučila sam da bude manjeg obima alka koju ću koristiti za ovu minđušu i koristit ćemo onu žicu sa ojačanjem o kojoj sam pričala na početku, da vidite da je zaista ogromna razlika oko toga kako je izbušena perla, sa koje strane, šta možete sve da koristite, dakle različite stvari koje možete kombinovati za vaše minđuše. Možda vam ovo da neku ideju za 1001 stvar, ali ovo je najprostije nešto što možete da uradite. Dakle, potpuno se sve pravi na isti način, možda samo da obratite pažnju kasnije kada budemo stavljali perlu na iglicu, kako zamotavamo i tako dalje i kako je dodajete na alku.
bez po muke gotova i treća minđuša. Mislim da su ovo 3 slične i skoro iste, ali slične tehnike kako se prave ove minđuše. Vi sada, ukoliko ste bar malo kreativni, možete napraviti šta god želite, kako god želite, sigurno će vam dati ideju. Ova alka ne mora da bude alka, može da bude kocka, može da bude trougao, možete kako god želite. Pravi se sve potpuno na isti način. I naravno za kraj, ukoliko vam se svideo moj tutorial, zapratite kanal, ostavite komentar, lajkujte. Vidimo se, ćao!